Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela indaba efika ngaso ke isikhathi umlandeli ke wayo lapha ke umkhonto iMK mbukeli ke usevele ke wenza obengalindelekile ukuthi ke avele ke ancome yona lapha ke iIFP ukuthi ke cha ngempela ke uyayivuma ke induku ayishawe iyona lapha ke iMK mbukeli abaningi abawuvale ke umlomo ngayo ke le video ukuthi cha wenze ke ubuntu futhi ke lento ke akayenzi ke impi njengoba ke encomela noma ke ebongela yona lapha ke iIFP mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula awuyehle uye lapha ke izo comment section sizuvula khombukeli siyabonga nansi ke ivideo ke engushiya nayo njengamanje woza nendlebe ngizenindaba allegedly cha uyenganza kwethu singomntungwa awuthi ngifezela singoshenge uyabo cha bafowethu niyasazi ukuthi siyaye sivuma induku so namanje ngisazilela ngithi cha ake ngizoyivuma induku nganza kwethu cha indlovu hayi zisinyathele zaze zasiphinda kathathu njengoba vele zintathu lapha ebaqulusini ayizigxobile nganza kwethu kumanje nje kubhlungu umzimba wonke ngiyazi ngiyezwa nje la ivubele ingiyezwa ukuthi hayi zisigxobile indlovu ezasigxobe indlovu bafowethu hayi lezi zinto lezi ziyakwazi ukudlala lo mdlalo wama-by-election hayi zasigxobe indlovu hayi zigxobile kodwa hayi sobuya second round ngiyanibona la kuma comment kuleya video yami nibhizi lokhu niyahleka kungathi ke kuma by-election alandelayo mase sinibhaxabula ebese nina niyasithuka ngoba nina inkinga yenu leyo nje uyabona ukuthi thina sayihlekela nisidlile sayihlekela mase kudliwa nina bese nina niyasethuka elenye into ngifuna ukunitshela wona kone straight face like this one yabona lento yenu yokuthi masilapha kuma by-election isihlangana uyabona nje mina bengena mina phakathi kwabantu benkatha mase bekhalisa lengoma yabe ngathi yakashembe ebese ngiyacija ngenze nje yabo ebese kuba khona laba abaphaphayo kodwa nina anifuni le yanto ukuthi kubonakala ukuthi akuliwa la siyancintisana asilwi nina yonke into niyithatha ngobudlova nisithathe ngathi sosisi thina asibone osisi thina ayikho into eniyazi esingayazi nina ayikho experience eninayo esinganayo uyabo so nina niyanisithathe nje thina sine experience yonke thina uyabona nje mina ngakhulela eMsinga la engihlala khona noma ngingahlali hostel abantu base hostel bebephelela la ekhaya bebephuza umqombothi la ekhaya engihlala khona la ugogo ayisaga umqombothi besuka la hostel ngaphesheya bezila nami ngisukela ngiye hostel so whatever experience eninayo nina sinayo uyabo so nina niyayithathe ngathi mhlambe lento yokuqhathwa naqhathwa nodwa asiqhathwanga thina sazilutho uyabo lento yokuthi nathi sayaqala ukuqhwasha amadoda sasaqhanda ukuqhwasha sakhuphuka so manje musana ukusenze ngathi size ihlama azizona ihlama so lento yokuthi ebese nizenze ngathi yini abantu ukuthi thina sinaludlama akusho ukuthi ngoba siyintothoviyana azizona intothoviyana ukuthi kuzothi maqhamukani bese siyaxhoma sihlala lapha azizona intothoviyana yekeni lo doti lo kodwa nje khona hayi cha zisigxobile indlovu hayi zisigxobile madoda ngiyayivuma indlovu kuma by-election hayi no hayi bathi uthini ugodole amagedangoma